Te Don Maw kumut kidney stone ne. Ai. Kidney stone ningkong te hap ong hi katu gamma original hi mangi main product te gamma original. Ai. Mangi hap ai ma. Ah. Te bale gamma original hap ai namar ba katu ladon original le. Ai. Tade antioxidant ba klain ba katu. Ah. Te u yarab ban penlong penjam te tu mau. Ah. Penjam ski hadin lang kum tu. Ah. Hadin pada kedia bun jait bun lai result. Hadin pada mikin. Ah, ko labon hangi ba di Ha ning bun tama. halai result ma. Ai. Piston. Ai. Te baar pada pe hap ai katu S5 ru. Da ai S5 em ha S5 don katu sla nim. Ai. Te ngadon ko ka slide ngan send if katu ka screenshot. Ai. Bala tho neem has many types of properties. Ah. One of its properties is that it is also used in removing kidney stone. Ah. Te neem namar ba kalong ketang paladam Ai. katu pendraw te ya katu ka mau. Ai. Pendraw hadin kumtu penjem te turu. Ai. Hadin pada kumtu long telot te tu mau. Ai. Lalong jam kumno. Mo. Ai. Lalong lakban kedia kumtu te. Ai. Katu nim. Di sidi nim te. Te don nim extract ba klain ba ha S5. Ai. S5. Te da ai lang bat S5 te kumut rekam kloy. S5 gamma original. Ni kama sharan bam S5 de kejuk mah. Shaban Balm gamma original. De bang ni Dalade Balm S5. S5 te tangwei capsule. Ai. Mustek dalade Balm. Nei. Ai. Te gamma original tu Asal Shaban Balm. Shaban Balm. No. Te da ai aloe vera juice ka tu jongi padem. Ai. Kalong klain ba long khuit te kepok nei. Ai. Te trekam kloy kini ki jimbam bat kini ki dawai. Kini S5 gamma trekam kloy kin. Ai. Da ai bat tu gamma original pade. Te kani lai tri long complete. Mod habit. Amai gini lain tali mod habit di be mah. Habis debate lada long khamtam lada he palak tu. Amai tu bala jor bah. Lajur bhate habdi ken. Indre don iki bala ya result aitan gamma original la ya result. Tamang nyiapkan mau ban nim te don hang tu ha. S5M nim klein ba. Muncul ayurvedik ru ai nim. Lada kidney stone ai juice jong ka tu kan nim. Biang bhate tu. Tetang bat juice nim te ketang palak te di. Bun beri la adi ru. Te kan te di capsule te claims tu sao. Claims tu dia ba. Là đi xúc ba tao biang ba ekom ta hitang ane lajat hi da ayam kini stone best ba dai namar gamar la de explain mangai fi nei ladon video S5 ru ladon video la de explain aloe vera juice tem don kamera ban explain ko tu la titul lik pa chi jing tap kle lang ha kum ga juice di ga tu la biang tangkum tai sar masar ta